Hello guys, mayam ngosidi Cheiraoba Numit nebuko. Duna koi mayam sigi koi ekna pakda THABAL lam sil lebuko. Koi gi Cheiraoba Numit ka mai leina hai tare ne. Ando koi ji THABAL yeng thok kai tawri buko. THABAL se yamna koi sida ne. Ando koi ai ni sa hai bu mayam. Cheiraoba gi koi sida THABAL lam sil la bu koi mana mayada. Ando yi second hello san blore buko. Ando mathatta kai mà thấy lo sân nhiều này có lo sân hết lo riêng cái đồ sẵn này cái phần đó xả đấy mà lấy ngâm để mà thật hay đi cả lên sang có cái gì sao âm tàu đấy vậy đó bây giờ có gì lo sân lẹ bao qua đó mỗi số lo sân lẹ kia bao nhiêu cái kia bao nhiêu cái có gì thua cái đồ cái THABAL phong đó lên Kamai tau gitu, kayak ucara gitu. Kiam kia biar gimana sih? Kita Tare. Kalian pasung Tare dulu ni na, Martina. Ha, pasung dulu na. Kalian memang THABAL faham dong ucara gimana? Kami sama faham, tu lain sih. Apa kang faham mas? Yang satu THABAL. Pak Zari dress sih. Ada ya? THABAL party ngasi chatpagi party se hello abta hi to se me hi koi THABAL phone nom thengna se ga ba THABAL ngai bo na koi atan samosa ge koi apa mana kana apa hey sa de no ha as passport ta hawai ko mana gi Kayak siapa tuh nama? Lagi ni? So, okay. Mayam THABAL tu sila. THABAL masalah ni. THABAL Chtpa kena tu phun jenis yang pemelakuan pun Fngdre buka. Untuk sih kita petang saya terus senjata. Ini matang video ada mu tengah.